Clear tu le ngai tha tu te Carter thotan ni chibai le vek ule tun truma chuan car top in kher result ngai nom tak tak atangin bul kan tran anga football thuleng te po thlir ngai thla khona kan nei le bok don nia tun trum chu trum dang lo ang takin El Clasico tanghin bul tran ta thutila a thau me ni zanama El Clasico game mu nom tak kan mu wa boruak po asang le ani kha Real Madrid tun trum chu awa Mizo ka antrang thunga nizana in khel munom taka hian an mi khwal team Barcelona hi goal ni goal khatin an ne soita kangin he in khel hin borok anei lian khop maya Real Madrid in Barcelona USA a an khel tur an do lo chungchang tepo kan hria anga Real Madrid in thom an nei len hloi noa club dang sang sang in an soi selve chiam maya heta tong hian anin khel tur po hi an kan sel sak ani kha tin in khel ma yen lemin yamal chon Real Madrid team cho team phakar tak an ni thu le ne na an chan ngei tur thu te po alo soya Real Madrid cho thil soi sel hre lo le team thalo ti te point a soi hial ane hetiang awang hen in khel ma train bo ruak alian khop maya Real Madrid player 10 an zil tur thu te po an soi chiam ani kha inkhel antrana game po amu nom le first half bi ka Real Madrid an chung nung khop maya Barca lam hianin an ngam lo ang reng khop maya Mbappe le Vinicius Junior te an mu nom zual le ane Barcelona team hi second half an khel thathunga achan ve anin khel that chok te po kan ti thayang chu in pass dikonga ero Real Madrid an nu fual zoka in khel chung zong hian trum zanni somni pali in pass nei yen Barca hi trum zaruk song pasari in pass an nei ve thong ane game monom tak ero team pani ten an chop chuak thong Santiago Bernabeu in khel monom taka hian minute khatna le ka hun thra kan muha la Marcus Rashford chan Barca tan hun thra nei yen ma se a hun thra nei hi korto chon alo dan sak ane hemi nu hian team pani te in nor ton zelin minute ko na Barca hian hun thra an nei le ngala lemin yamal chon a hun thra nei a mang tang kai lo ane Real Madrid hian an nor zui ve se la amai ro chu goal po an hlo chuak ta nge ane minute somni pani na Real Madrid hian an goal ma hruai khungen Jude Bellingham a ball pek thazet mai chu Kylian Mbappe chon gola achan tira game boruak po atang zu hian Bernabeu Stadium po boruak aringal hat ane minute somni panga na Bellingham chon hun thra anei vele ngala ma se hei po a hun thra nei amang tang kai talova ses ni chon thra takin alo dan sak minute som thumna Real Madrid hian Haisen mangin hun thra an nei leya ma se hei po ses ni chon alo dan sak le ane Real Madrid hian hun thra anin siam le noala Vinicius Junior an minute som thum panga na a hun thra nei aman tang kai lo po uyom tak ane minute som thum pariat na Barcelona lam chon an sipor an ron su ta season kalme ka chelo tak mai Fermin Lopez son Rashford a siam sak atangin an sipor sut na goal aron khonga game bo ruak pa atang zui hle hemi nu hian Real Madrid hian an nor zui zela goal dang alu beldon lo ni te poin alang man mase minute somli pathum na Bellingham chung goal thabik aron khonga Militawan a goal khung tur asiam sak chu thatak ane hun pek bela Ferran Torres an hun thatak mai aneya mangtang kai zolovin Vini point hun pek bela hun thra aneya mase mangtang kai zo ta chuang lo ane second half an tran chau tin show mai ni chon hun thra anei ngala ma se gola achan tir zo ta lo ane Barca hian second half a soitak han game an ngam khop maya ma se poimo golero an hlo chuak thei meu lawa lo om khop kan han ti ang chi po hian kortu chu an room thai alo ang reng khop mai minute somruk pasarina Jude Bellingham chon hun thra aneya ma se hun thra nei ero mangtang kai zolavin Real Madrid hian second half a goal ni an khung bela ma se video assistant referee endik ani nu hian goal ero pomsak an ni talo ani
minute zana pedri churet kat mang no chu ani ya tro lo taka a fall awangin second yellow kat mang no chu ani hemi boina kal zela hian bench lama thu Real Madrid second goalkeeper lunin po red card mang no chu ani ve bok goal dang nobel zui talovin goal ni goal khathian an trina Real Madrid hian point thum hlutak an hlo chuak zui ta ani ti hian table tharbera Real Madrid hi khel soma point somni pasari nen fal takin ma an hruai ta ha Barca hi pahni na la zelin point somni pahni an nei to ani in khel borok atanga in khela zo nuwa po lemin yamal chu khuthlau du khophia len Real Madrid player ten an bor nem angreng khop maya an zil deuh sap hlom te po kan ti thayang chu in khel borok tang takero ani chianga in khel azo nuwa po borok atang zui le ane tun ma El Clasico kha aron comeback te po kan ti thayang chu inke result saitur atam angrenga chuwang chon kha ha chuhan kalsan tamai ila Premier League ka lut chho donang o kartop in khel monam taka Manchester United chon point thum hlo chuakin anking pui Brighton chu goal niin an ne he in khela hian Brighton hian goal shot tum som panga an ne ya United hian goal shot tum som pathum nei ve bokin a in khel ngor han clear chuan in a percentage sanga tanga han chut chuan team pahni te aning khel tok angreng khop maya athir lama United team an che thazo ka atop lama antal boy te hle thung soita kangin in khel borok atanga Old Trafford ta in khela hian minute somna Brighton tan goal ma hroi akhung te khop maya ma se hun thra nei amang tangkai talo ane minute som pangana po Danny Welbeck chon hun thra anei leya ratara pe ka tanga goal a shot chu lamen son thra takin alo dan sak minute som ni palina goal kan mutange nge ya United team tan Matthews kun ha chan goal to izet mai aron chui luta Casemiro an assist chu pui tak ane United team hian nor zui zelen United team hian an nor zui zela goal po an khung belle minute som thum palina Luke Shaw ball pe ka trangin lazet atrangin Casemiro chung gola achuya deflect low omzavin goalkeeper tan ahar sato gola alurlu gola hian ball hi alirlu tenga Sydney fine United team hian ma an hroi zui ta der anne first half in Norton le vioma se goal dang ero alubel zui talova United team hian first half chu an khar thahle second half po United team an hlo omzo ka minute somruk pakhatna Benjamin Sesko ball pek chu Brian Mbeumo chen goal moi setin aron chui luta hei pui hi United team hian an lei sual don lo a ang khop maya a finish a pui thin ang reng khop mai mase United team an che sual veta Casemiro an na chuak chu an tal boy pha ang reng khop mai kobi mai nu chon apmun rok hi aron lu khat ne lo ang reng khop maya antar lai le nunglam phui lo zeu zavin hemi tonghen minute somsari palina Brighton chon free kick an hlo chuaka Danny Welbeck chon free kick hi moi zeta chui lutin lemon satan dan man ngaina a talo ane Brighton team hian an nor zui zela goal po an khung belle he in khela an goal ni na ni turin hun pek bel minute som ko patni na James Milner a corner chui thazet cho an defender Costello chung gola atau luta hei po United goalkeeper lemon satan dan man ngaina lova a in nai chel to wang te po kan ti thayang chu Brighton team an phur thar khop maya amai ro chu an phur lo te ro tuarin minute som ko parukna Aiden Haven ball pek thazet cho Brian Mbeumo chung gola a chui lut leya tihian United hian goal nin nena an chang zui ta ane table tharbera po United team hian nenan chantak awang hian khelko point som parukna anin suan chawa hemisana an chak phei hi chuan top 4 a anom man nge ane pathiani zan inke result awangi parukna an chuk thunga ma se tun din muna champion contender an telte po kan tile thei tong chu Brighton team lam ero point som parukne som pathumna an chuk thong inkhel danga Chelsea lam ero an chak zolo thonga mikhwal team Kaithar team Sunderland chong goal khatin an lo bara khai zok mai
inkhel antran ma kha chuan Chelsea hi chak chiang turangai tepo kan ti thei anga season kalme ka Sunderland ero zuam ngot chi an ni lo zero kan thret chiang tlang ome kai thar team che thra kha an ni miawa inkhel pumpui thlira hian Chelsea an khel tha zo ka goal shot ball possession le in pass dikonga po Sunderland a hian an chung nung zo ka amairo chu avan doi zo kairo an tang thong ane inkhel boruak atanga soita kang khan atira train anin nor phat maya Sunderland team po hian an lau bik lutuk lo ane minute lina goal kan munga la velam sira fal taka tlang garna cho cho Pedro Neto chun ball thatakin ape pheya garna cho hian pakhat chiang zet maya abum noa gola achuya goal moi tak kan muzuita ane Stamford Bridge a goal ma saber ani nge hemi nu hian Chelsea hian hun tha anin siam le nuala anin siam chaudeu mol tepo kan ti thayang amai ro chu goal dang an khung bel thai mai lava an van doi tikal tlong torin minute somni panni na Sunderland team Dan Wilson chon an sipur aron sud zau mai Chelsea hian ma hroi le ngei tumin na takin an nor le ta hun tha po seita khan anin siam hnema amai ro chu apoimo golero an hlo chuak zui thei talo ane first half a goal dang alubel zui talava goal khat ve hian an trin zui ta ane second half minute somnga parukna Alejandro Garnacho chon ma hroi theina hun thatak aneya ma se hun thani mangtang kai lovin Estava William chon hun tha aron nei zui vele ngala ma se heipo an mangtang kai zo ta chuang lo ane minute somnga parukna Alejandro Garnacho chon hun thatak aneya ading lama tanga goal a shot cho goal mauta akal lova uyom tak ane goal khung lo nu lokhian an thlak zui nge Estava William po aron tal na ngal khop maya hun tha po aron in siam ngal nge ane ma se ni po hian a hun tha ni amang tang kai zo chuang bik lo ane Chelsea team hian goal khung ngei tumin na takin an nor zui se la amai ro chu an nor lo tero an tuar zui ta ane hun top ma hret minute som ko pathum na Sunderland team tan Brobia siam sak atangin Telby chon an goal ni na aron khung le ya heta hi chon Chelsea tlar nung te kandem hle thein arinom back tum anom to manglava tin defender pathumin pakhat chu an check nei lova chuta tanga goal chu Sunderland hian an khung zui ta ane in khela zo noa Enzo Maresca po alung oi lo zui le nge goal dang alubel zui talava beisei lo zok Sunderland hian point hum an hlo chuak tian Sunderland hi point song pasarinen palina an chawa Chelsea lam ero pakwana point song palinen an chuk thong English Premier League champion lai season kalme ka cheche mai Liverpool lampo an chak zo lo le tange nge ya an king pui mol nei tu an ne nge tura ngai Brentford chang goal thum goal nin an lo ne inke mu nom tak maya hian mol nei tu Brentford hian goal shot tum song pasari an ne ya Liverpool hian goal shot tum song panga nei ve thungin inkhel pumpui thlira ero Liverpool team an chung nung zo ka ma se point thum hlo chua konga ero Brentford lam awan nei zo ka an tang thong inkhel munom taka hi minute nga na leka Liverpool team chesual nga len Brentford team lam hian an barakhaya ayer siam sak ateng quarter a chuan ma an hruaina goal aron khunga Liverpool hian si an phur ma hle Liverpool team hi an beidong du lava natakin an norlet amai ro chu goal ni an chhual le dams gata siam sak ball peklu thazet cho sei chon thata katlan lo puin an goal ni na aron khung le ya kona te ta chon kandem thein arinom thong first half a yang goal dang alu bel don lo ni yin alang mana ma se minute somli panga na molding lam sir tanga hugo ekitike ball runda lu thazet cho kerke song gola thatakin achui luta goal ni goal khatin first half chu an trin zuita ane second half a hian Liverpool in natakin annor leta amai ro chu goal chuabel le tange nge yin minute somrukna soizui lo tak ma yin Brentford hian penalty an lo chuaka tam tak chon box pon thret an ti thei anga thren khatin box chunga lom te po an ti theiang chu ma se match referee hian penalty a peta thunga penalty Brentford tan Igor Diego chung gola achan tir lea
goal thum goal khat ani zui ta ane Liverpool hian na takin an nor zui se la goal shot po an nga hle amai ro chu goal an khung thei lok lova kun top ma shet minute somriat pakwan na Dominic Szoboszlai ball pek chu sala chun chiang zet main goal a chui lu ta goal thum goal ni ani zui ta ane Liverpool hian na takan nor le zerin hun tha po anin siam le nuala ma se goal dang lu bel zui ta lovin goal thum goal nin Brentford lam hian Liverpool team hi an ne zui ta ane ti hian table thar bera ne na chang team Brentford lami khel ko point som pathum ne som pakhat na an chawa Liverpool ero khel ko point som pangan en pasari na chuk thungin an game khel no palia Premier League an tlom vek ane pathian ni zan lama in khela Arsenal in point thum hlubik an hlo chuaka mikhwal team Crystal Palace chu sikhat fain an ne he in khela hian Arsenal hian goal sat trum ko an nei ya Palace lam hian goal sat trum nga nei ve thungin target a sat hi trum khatma an nei lo thung in khel pum pui thlera Arsenal an chung nung zo ka chak phu jok point an khel kan ti thayang chu soita kangin in khel bul tran phat a train game a mu nom ngal khop maya Palace team lam point target a shot nei lem lo ma se Arsenal team hi an room trai ngun hle sar mai ba ka an player train khat poimo kan hanti ang chi te an lo khop maya an tlan deuh puat kan ti thayang chu amai ro chu Arsenal team hian trumdang ang bokin film takin game an khela goal po lo chuak ta nge hin minute somthum pakwana ability eze chung goal moi big aron khonga a team hlui laka hen goal ron khongin Premier League ka Arsenal tana a goal masaber ani sui bok hemi nu hian Arsenal team hian first half a po hun tha anin siam le nuala ma sen goal ero alu bel talo ane second half a po hian team pani te game a film khur ang reng khop maya Arsenal team tan minute somni pakwana Gabriel chung goal a khung teu khop maya ma se hun thra nei amang tangkai talo ane minute somnga na Leandro Trossard point hun thra aneya heipo mang tangkai lo le ta hian Arsenal team hian hun thra chu anin siam no la ma center hnung lam ero anveng film khur hle goal khat an nei hi an du tok zui ta goal dang lu bel zui ta lovin Arsenal hian point thum hlutak an hlo chuak zui ta ane ti hian table thar bera Arsenal hi khel ko point som ni pani nen achung bera an oma an hnuai Bournemouth a yin point li la in an sang falto ane team lian kan hanti ang chi champion contender kan ti an mani thei nai ber hi City an ni ya City ne na an point inkar hi point ruklai ani towa komin season kalmeka champion no moi choi thei turin din mun thataka anding zuita ane tuna kan sei zo che tak champion thei tur kan ti singami City lam ero kaltlong view ma se an chaklo ve tange ya an king pui mol nei tu Aston Villa team chuan sikhat fain an lo ne tlat mai karto Villa pa ka in khel monom taka hian mol nei tu team hian in khel chung zong hian goal shot tum ruk an nei ya City lam hian goal shot tum song panga nei ve thungen ball position a ero anin tluk ang reng khop maya City lam po hian an tum mangot chuan an nor view thei bik lo ti a chiang hle soitak in Villa pa ka in khel monom taka hian atir train hun tha kan munuala Renderson minute nga neleka City tan hun tha anei nga la ma se gola achan tir lo ane Aston Villa tan minute som bakwana beisei lo takin bonde simsak a train an defender metike song goal aron khonga City team an barakhai chiang hle minute som ni pakhat na City tan Erling Haaland chon an sipur su theina hun thatak aneya ma se hun tha nei mangtang kai zolovin City team hian an ui thin ang reng khop maya Villa team lampo an counter a hlau thin hle first half a hian goal alu bel zui talava sikhat fain Villa lam hian ma an hruai zui ta ane second half a po City team hian na takin an nor zui zela Phil Foden mangte Reinders mai ba ka Erling Haaland mangten hun tha chu anin siam le nuala amai ro chu apoimo goal khung thei zui talovin mol nei tu Aston Villa team hian City hi an lo barakhai zok ta ane ti hian Aston Villa team hian ne na an chan tak awang hian
table thar bera po khel kwa point som panga nen pariat na an chawa city lam ero point som paruk nen panga na an chuk thong Italian Serie A lama po top in khel monam taka table ma shoi tu ni inchu team patni champion line Napoli le Inter Milan te in machona Napoli lam awa Mizo ka antranga goal thum goal khatin Inter Milan hi an ne he in khelen Napoli tan minute som thum pathum na Kevin De Bruyne chan penalty train ma an shroina goal achui luta penalty achui rual chi hian Kevin De Bruyne hi ain hliama lak chu angai zuita ane second half minute somma palina Napoli tan Scott McTominay chon an goal ni na aron khung leya Inter Milan tan hakan chal hanulu chon an sipur ron su tren ve ma se Zambo Anguissa chon minute somrok paruk na Napoli tan goal akhung ve leya goal dang lubel zuita lovin Napoli lam hian point hum an lo chuak ti hian table tharbera Napoli khelriata point som pariat nen ma an shroi le ta Inter Milan ero khelriata point som panga nen palina an chuk thong German Bundesliga lama po mashroi mek to Bayern Munich chan point hum lo chuak le ta yin mol nei to Borussia Mönchengladbach cho sithum fa yin an ne he in khelen Gladbach in khel chung zong hian goal shot trum khat bak an nei lova target a phei chon trum khat ma sut an nei lo ane Bayern Munich goalkeeper obik chu a him hle tinani chu alo omvel mai kan ti theyang Bayern Munich team tan hian Joshua Kimmich Rafael Guerreiro le Leonard Carlton goal an khunga sithum fa yan ne na an chang zui ta ane ti hian Bayern Munich hian ma shroina an so nget zui zela Kelriata chakvek in point som ni palinen achung bera om zui zelin Gladbach lam ero season kalmeka an che le maya Kelriata chakla nei lovin point humnen among bera anom thong French League 1 lama Paris Saint-Germain chon ma an shroi le ta kartop in khel monam taka Brest cho sithum fa yin an ne he in khelen Paris Saint-Germain tan Achraf Hakimi chon goal ni khugin Desert the way chon goal khat akhung ve bok in khel danga Marcel team chu antlom awangin Paris Saint-Germain hi mashroi tu thar an nita ane table thar bera hian Paris Saint-Germain hi khel ko point som ni nen achung bera an chawa an ne tak Brest team hi point ko nen som pani na an nom thong Saudi Pro League lama po mashroi mek tu Al Nassr chon an che that chun zom zelin an king puimol ne tu Alham chu Sydney fain an ne he in khelen Al Nassr tan Joe Felix le Cristiano Ronaldo te chon goal an khunga Sydney fai ne na changin point hum an lo chuak ti hian table tharbera Al Nassr hi khelruka la chak vekin table ma an shroi zui zela an ne tak Alham team ero poinga nen som palina anom thong he in khela goal khat khung to Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somnga akhung tling ta dera goal sangkhat khung tling turing goal somnga chau amamo to ane inkhereza lamchu ka santaila football thulenga lut chau donango tun trum chu Ruben Amorim atang hian bul tran don ta ila United team hi azonin trum thum an ron chak ve ta kartop in khel monam taka point hum an lo chuak ani kha United team hi ti hian Sunderland Liverpool mai ba ka Brighton team ten hen azonin trumthum an chakta Ruben Amorim po ron trong por chhole taviavin Amorim chuan tun nai chaute hen kanin siam tha chak khop maya kan team te hen inrin tok na an nei to wa chu mai pelama kan system te po an bel chho tran to anne chu wang chung kan lom ma kan team po hen mabak eng tak chu kan nei chho tran ta yin ka ria malam kan pan zela kan film khor ero angai tel don anne kan film khor lo chon che chol theina chance ala sang khop maya chu tiang thleng lo tur chonin thei to po kan chu ang kan malam hun ero aeng viewing ta hriatin Amorim chuan asoi karto pa Sunderland an ne lo nu yen Enzo Maresca ero alung oi lo khop maya Sunderland team an ne zo lo nu khan mediaten an kom na Enzo Maresca chon tlang takin thu aron soi Maresca chon kan khel thatok lo khop maya khel thatok lo zualte po anom nge ye tlar hnung lam khan trumdang an phak lo kan gol hnung kan suadan phei khat chu chua lo tur kan ni ya
kan film khur tok lo wang goal kha chua mai chau kan ni player pathum velin pakhat an check ne lova kha thil za thlak tak ani football kan khel ani chon training te kan neya min ron nora lo dan cha dan tur te po kan zir chiang hle in ka hria goal kan chuadang kha aza thlak ma khatiang thil thleng kha lo top tur ania defender pani te phei kha chuan an lo veng ne lo kha thil za thlak tak ani bok malam pan zel kan tum do na khatiang kha athlen non to lo shram ka bei seitin mares ka chuan asoi Liverpool team po an tlom nu khan thu thar an ron neya Arnes lo chan media te ama chon na Brentford laga penalty an choidan chumak ati thu asoya referee chon thu tuk na dik tok lo asiam nia ashiat thu asoi hei mai ba ka hen Arnes lo chon soi zui zelin kan che tha tok lo na chana hi chon thil tam tak awum thei anga player thar kan seng lut nuala chu boy na pakhat chu ani kan lak lu thar te hi online siam rem tok lo ma boy na chu chan min siam sak chang atam thin hle amai ro chu chelai le der ero kan nilova kan ronin siam tha chho thuain ka ring ani tundin hmuna ero kong hau tak tak kan ma chon me ka hemi kan pal tlang huna chuan team lo omber te zingami kan nile don ani ti hin Arnes lot chuan asoi FIFA World Cup khel mai tura Neymar po ain London le don lo chungchanga anzo na chu aron changa Neymar chuan beise na sang tak kan neya training po thatakin ka kalpui me ka keima po hi commissioning machine na po ka invong thle bok Brazil team tan World Cup in lana champion no moi choi hi ka thil chak ber ani ya za fitness nei thathei turin thatakin thei top ka chu mek ani World Cup meu hi chu aro pui ema ramtan inlan thei ngei ka in bei seiti in asoi zui bok Liverpool lam point thu thar an neya nizan lama khan ni pui transfer kongka loin hong tura Anton Semenyo mai ba ka Anthony Gordon te chu senglu antum thu puan ania an patnin an senglu theidon lo ani po hin atue ma zok chu senglu antum don ni hin antar lang hemi chungchang hi football insider lam chon an ron tar lang towa Liverpool hian atue ma zok hi chu an senglu thut arinom ta hle Liverpool legend Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta kumsang ni somni pathum Ballon d'Or an sem chua chuanin Lionel Messi chon Erling Haaland don tur chu aruk saknia ashiat thu asoi Liverpool legend pandit na thok mek Jamie Carragher chuan khamitum kha han clear le ta ula mitam tak point Erling Haaland khan don aphu zok zia chu in shetla nge in karing amai ro chu Messi ania ahu hang kha alien ema top 3 alan phak chuan pakhat na kha don arinom sa shima ma che an che dante han en ero chuan Erling Haaland khan don aphu hle ane khami tuma kha chuan Messi khan Haaland hi aruk sakni berin ka hriati in asoi Chelsea legend John Terry point lang takin angai dan aron soya Chelsea chu Premier League season kalme ka champion thei tur tima antel lo nia ashiat thu asoi John Terry chuan Sunderland kan nei lo nu lokhan ka ngai dan hi han soita ila champion contender a hianin kalo in lan to na team hi antel to lovin ka hria anni team la kan bei se na sang tak ero kan neya an squad hi an thra ma amai ro chu che chol chang an langa lutuka hemi wang hian komin bi ka chuan champion an la reinom lovin ka hria amai ro chu mahun lo tura ero maba keng tak ero an nei chianga komin bik angor han chut ero chuan champion thei tur zinga anni hi chu antel lo ani ti in John Terry chuan asoi mak mai Lemin Yamal chungchang anani point thu thar aron neya nani chon Lemin Yamal chu Ballon d'Or la dong turnia ashiat lo thu asoi nani chon ani hi player thatak chu ani nge ya Ballon d'Or lo chole zer tura po hian ani hian pakhatal chu adon ngei karing ane mitam takin tun din hmona Lemin Yamal hian Ballon d'Or don chu pakhatal aphu to tin an soi thina hei hi ante na chu adik tok lo ane tun din hmona chuan ani ai don phui thanem tak an oma chu mai ba ka ani hian akhel to dante han en hianin Ballon d'Or hi chu don alaphu tok lovin ka hria
tuna Ballon d'Or ala dong lo hi affair viawin kei chuan ka hria a kan hmalam hun lo tura ero adon ngei ero ka bei sei na ni chuan asoi United team lampoin Robert Lewandowski chu sengnu antum ngei ni hin alang chhota ha ni zanama khan United club nei tu ni na engemaw zat chelmek tu Sergeant Redcliffe chuan Robert Lewandowski sengnu antum thu asoi ni hin antar danga United team lama Robert Lewandowski kan mu arinom chho tran ta khop mai Polish striker hen season kalmek atop huna Barcelona team acho san don ti achiang towa Redcliffe fan sengnu adu thu aron soile boxi ta ka chuan United team hen dor antum nge a ang le ole hati chin hatun trumatan ni mai se thlir tu te channel min ngai hlut chaka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lama tan min han la pui le ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel don nia